Kadai kicingcia ke bapela, ke bakrau, ke lapau pertai. Hakaba, kajing dai, berkajing syak tombor. Jongka Inspektor Shaili Rana, ke bapet, ia ke Raka gan Mahila Thana. Agra, bat ia usamla jongka Inspektor Pawan Nagar. Lihat hu bakinong trai hapok jongka Inspektor Shaili Rana, kila pentip syaka kurim jong Inspektor Pawan Nagar. Habakatai ke jing tombor kadang dia kipulet kila sina video katba kidang yesyo ha kajaka bakin tuklar. Kajing dia kila pau pertai ha kajing syok jong karana batu Inspektor Pawan Nagar hapo ka rakab gan Mahila Thana jong ka Agra ke Wahab Uttar Pradesh. Wei na kinong trai hapo jong ka Shaili Rana ula pentip syaka kurim jong Pawan Nagar ka Gita Nagar. Halor ka jingwan poi Inspektor Pawan Nagar syaka yingsa jong ka Inspektor Shaili Rana. Hadin kene ka kong Gita Nagar ka bala poi syaka te jaka ringkat bat henmen jong ka Ujwala Nagar. Ka para jong ka Sonia Nagar kun Adhiraj Nagar bat kun ksil Digvijay kila syok yo Pawan Nagar bat ka Shilar Rana Habranda. Hakane kejingile. Om dan uweru upulet ubadan hatanat jong kikentei nation rang ban persang ban tuklar. Hak jaka kata ban penjak buram ya ke Inspektor Shaili Rana kilashna video penban jong ketege jingjia berkelasa priang stet ha social media. Hak jing toket halo ketege kam ke DCP City kelapan ngat ya ki prangut ki pulit jong kene katanat berkelashna ya ketege video. Hakane kejuk ke jingbut nanti Polis Komisioner Agra ula suspend ya Head Constable Harikesh bat Bishal jong katanat kentai bat kumjuru ya Constable Rekha halor ka kaipot jong ka DCP City. Kumjuru nalor Inspektor Sunil Lambah bat de bandara la suspend ya pulit anket bat PBA Ugi Rish bat unongnya kali ura jendra. Hakabede berkene ke jingjia ki pulit ke register kes persya yakin ringot ki ber kentup. Ya kurim jong Inspektor Pawan Nagar ka Gita Nagar ki pulit ke kem ya lengut na ki bahayeng hakasing sajan. Kum kubor na ki pulit laong ba kinong tre jong ka Women Police Station in charge ka Shaili Rana kim syam na sultanat ya ka. Hak juga puar ka Gita Nagar ka pentip ya ka jing ya ka ulok jong ka Pawan Nagar bat ka Inspektor Shaili Rana. Hakabakum kene ke jinglong ka Gita Nagar keladep bu lipai ya kinong tre jong ka Shaili Rana mentapat mari poi Inspektor Pawan Nagar hayingsa jong ka Shaili Rana ha Agra katokan ne kinong tre jong ka tanat kila pentip sya Gita Nagar hadin kane ka Gita Nagar kala poi sya Agra da ka jing pen kre kwa pura banyo kem ya ki berarngot kong Gita Rana kelayat hu ba ka jing to kit jong ki pulet ukurim jong ka Pawan Nagar ude uba pos ha Musawar Nagar here mentala penkriai syat village sya vigilant tanat kum kejing ong ka Gita Nagar ha kejuk kepor ba la suba ba kalok jong ka syam la jayeng men pensange ya kejing penkelahan rai banyak kenduk ya kene kesama ju kum ke kubor na ki pulet laong ba katok ne por men syua Inspektor Pawan Nagar bat ka Inspektor Shaili Rana pildan lang hanoida. Ya kene kenong pet kentai la suspend ha kasing sa janji. Ha kene kejing to. Kejing jana pedang jong ki arngot kanang jur bat nadu kata kapor. Klia kendu bait iwei ya iwei pat. Ha bakawan Syah Agra. Kalayo jong tib ulok jong ka udon jing dai bat ka Inspektor Shaili Rana kebedan mentah Agra. Hadian bakal kam kala sapriang social media. Ha kasing sa janji. Polis Komisioner Ujie Rabinder Gat la suspend yak Inspektor Shaila Rana. Ulong ba umdan mano badan hok bensim yak ain halang chokikti. Ulo kom berdisar makuduma persya. Ya berat ngut kinong pait. Benya namar ba kila tambor.